ungibona ngisazula Ngiyabingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu, amen. Amen. Ngalokukhulu ukuthoba ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele babemthiyane. Ngibingelele namakemthiyane egameni lika Jesu, amen. Amen. Ngendlule bazalwane ngibingelele incebo ababeNkulunkulu letikhona. Ngibingelele nabomamfundisi Inkosi emusa isibusisi. Amen. Ngibingelele Sunday school, ngibingelele abantu labasha. Ikakhulu nelesingabo la Inkosi emusa isikelele. Siyambonga bazalwane uNkulunkulu kuko konke lesekwendekile. Muhle uNkulunkulu uyakhuluma empilweni zethu Inkosi emusa isibusisi. Amen. Ngakubhayi sibongo bazalwane ngikholiwe Inkosi uJesu. Ngajomba nami njengoba emamfundisi bekasafundzisa la. Ngathi khanza seningibabe ngadani naNkulunkulu kodwa bengidlalela endlini enkosi Inkosi emusa isibusisi. Ngithola Livangeli sengimdzala. Ngabanga nayo ke mina ihlandla leni abantu abasha namuhla. Kusuyavela ekhaya abatali bakholwa. Kubeka nawo bahambe nawe esontweni. Kube kuwe ukuthi uya decide noma u decide. Amen. Kodwa mina incebo kaNkulunkulu nekusimelani ngakhula ngaphansi kwesandla sebatali bebakhonza kakhulu inyanga Inkosi emusa isibusisi. Ngikhula nje ngathi ukuthi konke nangifuna kukwati kufuna ngendumbeni Inkosi emusa isikelele. Amen. Ihloko nje ngangiphathi inhloko ngiyawathenga wona amaphanado kodwa kufuna ngiwatisisa kahle ukuthi kukanjani ukuthi ngibe nenhloko Inkosi emusa isibusisi. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngicela ngifika kuye wakukhipha konke lokho. Ngimi phambi kwenu namuhla ngimntwana waNkulunkulu Inkosi emusa isibusisi. Sindisiwe bazalwane ngithethelele tamitono. Ngangiyekufeni nami kwaphakade kodwa ngibonga uNkulunkulu ukuthi angavumanga ngempilo yami Inkosi emusa isibusisi. Amen. Kaba mfishane kakhulu bazalwane na 20 minutes kuphela la bese ngiyehla Inkosi emusa isikelele. Ngiyacela ngalokukhulu ukuthi thoba sifundele amaBhayibheli ethu Genesis 17 sifunze verse 1. Bese lo munye ungibambele incwadi yabaseRoma 4 sifunze verse sifunza verse 19. Maro. Besuka baye zwemi beshumayela basuka baye zweni besuka Chapter 17 verse 1. And when Abram was 90 years old and 9, the Lord appeared to Abram and said unto him, I am the Almighty God. Walk before me and be thou perfect. Roma 4 verse 19. 4 verse 19. And be not weak in faith. He considered not his own body now dead, when he was about 100 years old, neither yet deadness of Sarah's womb. Ngicela lokho lesizulu noma lesiswati asifundzele 17 na 19. Kwathi Abrahama naseneminyaka lengimashumi layimfica nemfica budzana, simakadze wabonakala kuye wathi, nginguNkulunkulu somandla, hamba entsaveni yami ube msulwa. Kukholwa kwakhe
akuzange kube buthakathaka noma abasebeniminyaka lengacishe ibe likhulu asatibonela nje ukuthi umtimba wakhe bese kufanele ukuthi ufile nekuthi isitalo saSara sasesifile. Babe mlangeni sicela usibongele live lenkosi. Kunalomhlabeleli praise team lothi endleleni yokholwayo akumnandi. Inkosi emusa isibusise. Ngiyacela nomhlabeleli ufishane. Endleleni yokholwayo akumnandi. Ehamba efisika. Siyambonga bazalwane uNkulunkulu lobe muhle. Simade kufike lesikhathi Inkosi emusa isibusise. Hallelujah. Amen. Enhlitweni yami ngicela ukuthi ababe uNkulunkulu kufishane kakhulu ekulethile la. Uloku lesekwendekile kulenzawo Inkosi emusa isibusise. Amen. Uma ubala la ikhale khona imvuselelo noma icamp utofika kulesikhathi lesikuso namuhla. Uningi kakhulu bazalwane lokukhulunyiwe. Lokwenda umuntu lahlethi phansi. Kumele manje make mfundisa lithathele yena sinqumo. Sekuthi lento lengitshelwa yona ngiyayithatha okanye lento ngiyayiyekela Inkosi emusa isibusise. Kodwa kunye lekufuna ukudlulisa mhlawumbe kubantu labasha ukuthi lelanga lelifana naleli ngethela phinze labakhona empilweni yakho. Utawufika lo munye Saturday yebo utawufika. Itawufika nalenye date lengaba na 16 itawufika na. Amen. Kodwa umnyaka lotawuphinze ube nalona futhi kude lotawuphinze ufike Inkosi emusa isibusise. Lokusho ukuthi konke lokuvena namhla kukuwe ukuthi ukuphatha kahle noma ukuphathi kahle Inkosi emusa isibusise.
Lana sifunza khona bazalwane, sifunza ngenceku la Abrahama asabalile manje kusiteshi lemuntu idivide ke kathathu inkosi emusa isibusise. Amen. La kuna 25 kuna 50 bese kuba na 75 inkosi emusa isibusise. Hallelujah. Lithi iBhayibheli Abrahama ana 75 years. Livi lababe uNkulunkulu lafika kuye inkosi emusa isibusise. Amen. Uma uNkulunkulu afika kuAbrahama umkhanza Abrahama ngatimelanga njengemntwana inkosi emusa isibusise. Amen. Kodwa Abrahama unemndeni lekaphila ngaphansi kwawo noma lekakhelane nawo. Abrahama unetihlobo mhlawumbe lekasinaka nenkinga agijima yekuta yokonsulta khona inkosi emusa isibusise. Amen. Kodwa sithola uNkulunkulu la uthi Abrahama phuma etihlobeni takho kanye nasemndenini wakho inkosi emusa isibusise. Yini indzaba uNkulunkulu ukhiphe Abrahama etihlobeni takhe. Uthi uNkulunkulu kuAbrahama ngifuna kukwenta sive lesitaba sikhulu ngendlela lemangalisako inkosi emusa isibusise. Kodwa ngeke mina njengaNkulunkulu ngikhone kukwenda ube sive as long usasemndenini wakini, as long usasetihlotsheni takho. Abrahama ngeke ngikhone kusebenza ngawe inkosi emusa isikelele. Ngobe bazalwane sila salanzwa nathi etintweni tethu inkosi emusa isibusise. Ngilona loyo lohleti phansi uyathi ukuthi uNkulunkulu wamlanzaphi inkosi emusa isikelele. Kodwa sesikhona endlini yenkosi. uNkulunkulu ufuna abantu labatawushiya tihlobo, ufuna abantu labatawuphuma nasemndenini, kodwa badipende kuye njengaNkulunkulu inkosi emusa isibusise. Bathembe tukwengathi le make bekakhuluma ngayo kuthi noma into tingendeke endleleni kodwa ngengathi yakhe tiyendeka inkosi emusa isibusise. Uyamkhipha uNkulunkulu kuAbrahama etihlobeni takhe. Lithi iBhayibheli uyaphuma Abrahama uyapi ngikholwe kuphela ngemavi laqhamuka kuNkulunkulu inkosi emusa isibusise. Nakaphuma Abrahama lithi iBhayibheli bekana 75 years. Cabanga umuntu ona 75 years bazalwane sewukhulile inkosi emusa isibusise. Kodwa lithi iBhayibheli waphuma kunjalo. Lana sifunza khona ku chapter 17. Lithi iBhayibheli wafika kuye uNkulunkulu ana 99 years. Lokusho ukuthi Abrahama uhambe naNkulunkulu noma uhambe tukwala mavi la kukhulunywa nguNkulunkulu 24 years wonke ahamba naNkulunkulu inkosi emusa isibusise. 24 years Abrahama uyahamba endleleni. Akunalutho lelivelako uNkulunkulu ekakhulume ngalo kuye. 24 minyaka iyandlula lesive Abrahama ngasibone uNkulunkulu akhulume ngaso. Kodwa Abrahama soloku umile emagameni kaNkulunkulu kuthi phuma Abrahama ngifuna kukwenda sive inkosi emusa isibusise. La ku verse chapter 17 uthi uNkulunkulu uyavela kuye. Uthi yena nginguJehova uNkulunkulu. Wena Abrahama hamba phambi kwami ungenaqala inkosi emusa isibusise. Akayi uNkulunkulu bazalwane kuAbrahama kuyomtshela ukuthi sive senginiketa sona. Kodwa usiku kuAbrahama qhubeka Abrahama uhambe endleleni yami noma vele ebusweni bami wena sithi. Vela Abrahama emehlweni ami nakunebantu lekufuna ngibabuke akube nawe emehlweni ami ngibuke wena inkosi emusa isibusise. Uvela nje uNkulunkulu kuAbrahama bekanaqala ukuvela. Wavela benesithembiso noma sifungo sekuthi lento lekuthembisa yona ngitakunika. Baba nesivumelwano nababantu lesivumelwano lithi iBhayibheli. Wabe sewuphathwa ubuthongo Abrahama walala. Nakalala lithi iBhayibheli wabe sewuyavela uNkulunkulu. Nakavela uNkulunkulu Abrahama lithi iBhayibheli wabe sewuyasaba. Kwavela livi livele ezulwini athi uNkulunkulu kuAbrahama, mina ngisihlangu sakho Abrahama, umvuzo wakho umkhulu ezulwini. Kwangasi bekamniketa leligunya lekuthi Abrahama ungesabe endleleni noma ngaba kuveli lutho inkosi emusa isibusise. Ngobe bazalwane noma ngabe sekungaveli lutho endleleni
uma umuntu lomusha utayithatha lento lefundziswe yona la uhambe naNkulunkulu endleleni uhambe phambi kwakhe ungenasici noma sesithembi kungafika sigaba sekuthi bantu labalingana nawe mhlambe sebayashada kuwa kwendeki lutho kodwa uthi Nkosi nangivele emehlweni akho ngingilothembekile nangiaphele emehlweni akho ngingenakala wena Nkosi qhubeka uhambe nami Nkosi emusa isibusise ngoba kwangathi lesikhathi Abraham ahamba etihlobeni takhe noma bekangekho kuzane nazo kodwa bekufika ukuthi Abraham solo uthi intalo la ufunza kuRoma 4 lithi iBhayibheli noma sekabonile Abraham uthi inyama yakhe ishwapane ngendlela ukuthi sayifana nemuntu mhlambe lesekatawufa noma esikhatsini kodwa lithi iBhayibheli waqhubeka wakholwa Inkosi emusa isibusise ukholwa kwaAbraham kwamele uNkulunkulu waze wametha igama athi ngilolo lungile kuye Inkosi emusa isikelele uyahamba Abraham empilweni noma esiveni angabonakala uNkulunkulu kubantu ngaAbraham kodwa Abraham soluyamkholelwa kuNkulunkulu Inkosi emusa isibusise ngidothi mina umuntu lomusha hamba endleleni yenkosi akunenzaba ukuthi empilweni kwenzakalani kodwa khalela ukuthi Inkosi nathi ivuka timo indlela lengihamba yona ngingayishiyi ngoba bazalwane endleleni kunetinto letifuneka endleleni kodwa endleleni futhi kuphindze kube netinto letingafuneki endleleni Inkosi emusa isibusise leviki lephelile babemetiso kune strike ngalosine ngiyaphuma ekseni nangiphuma ekseni ngiphuma ngigqoke njalo ibhanji ngenxa yemakhathi Inkosi emusa isibusise ngiyahamba ngifike emsebenzini nasifika emsebenzini bathi kuya strike emuva kusahambeki kubuye bayasithwala bafika basehlisa ePlaston sithola itaxi sifike egodini uma sifike egodini kude into tekhamba ngahamba mfundisi netinyawo kusuka egodini ngitofika eNewsboom uma ngihamba endleleni sesikholeji benina Nedbank ngigqokile lesikhathi ngihamba ngiye emsebenzini belikahle bengizingeke emthimbeni kodwa uma sengehla engodini sengiqala luhambo leluhambo lebengihamba mfundisi beningadzingi ibhanji kuthi leluhamba lidzingi ibhanji ngilibone nasengifika ngidlula kathathu ngaliva selisinza ngalikhumula ngalifaka emahlombe ngabona ukuthi emahlombe kwangathi liyangigeda ngabe sengiyalibamba belinganankinga ibhanji kodwa indlela lebengihamba yona bengalidzingi ibhanji kunetinto bazalwane endleleni yaNkulunkulu letingafuneki endleleni letinye tato tikahle atisoleki futhi kodwa kuze kuthi uvele kuNkulunkulu manabala letinto kufuna utishiye Inkosi emusa isibusise uhambe endleleni ungathembi libandla uhambe endleleni ungathembi bafundisi kodwa uhambe endleleni uthembe lo muntu lekakupitile kuthi Inkosi nangitofela phambi kwakho nginganakala ngiyaqhubeka leluhambo Inkosi emusa isibusise ngokwamehlo yaseveni make mfundisi uma abantu babuka Abrahama bebabona amandla uNkulunkulu angasebenzi ngoba bebabuka leage lebeka kuyo kwangasingaleso sikhathi bekahamba ngelidondolo ngoba iminyaka seminingi Inkosi emusa isibusise nekhamba bese kangasahambi kahle emhlabeni sebamrabile Abraham kodwa kuNkulunkulu solabona umuntu lomusha kuNkulunkulu Abraham nakavela bekangabona umuntu lekana 90 years nakavela kuNkulunkulu bekabona umuntu lomusha lekusafuna ukuthi satane sive sanze Inkosi emusa isibusise ngokwasemhlabeni bese bamrabile ngoba isilabhasi yasemhlabeni ayifana yasezulwini emhlabeni lekhathi bavala ngetihlahla ezulwini bavula ichapter lelisha Inkosi emusa isibusise wayivula uNkulunkulu ichapter lelisha kwaAbraham hayi ngoba enta kahle kodwa ngoba ehamba kahle phambi kwakhe Inkosi emusa isibusise uma uNkulunkulu afika kuAbraham uthi kuAbraham hamba kahle endleleni naw futhi kuMatshe Genesis lithi iBhayibheli ekuqaleni uNkulunkulu wadala isizulu wadala umhlaba wokudala konke kwabakhona ekugcineni kwakho konke uthi uNkulunkulu asidala umuntu ngemfanekiso wethu Inkosi emusa isibusise
asangamdali physical uNkulunkulu umuntu ezulwini lesikhathi sakhuluma ukuthi asenda umuntu automatically ezulwini wayeseka khona umuntu inkosi emuhle isibusise kwase kulinzeke isikhathi sekuthi asale sekamdeliver uNkulunkulu emhlabeni inkosi emuhle isibusise na Abraham nakathi uNkulunkulu kuye ngitakwenda ubesive ngaleso sikhathi sive saAbraham bese sikone ezulwini inkosi emuhle isibusise kodwa bekudzinga ukuthi Abraham hamba endleleni uma uhamba Abraham mina ngibuka kunyathela kwakho uma uhamba Abraham ngibuka inhlitiyo yakho letinto tikhona Isaka wayekhona ezulwini inkosi emuhle isibusise Jacob na Esau bayekhona ezulwini inkosi emuhle isibusise kodwa uNkulunkulu lenze isikhathi lesiright uhamba Abraham uyanyathela eKenani la Israel atawufika hlale khona inkosi emuhle isibusise uhamba Abraham uyafika eGibhithe la Israel atawufika Gilade khona yonke lendzawo uyahamba Abraham kodwa kwenteka konke lokho lentalo yakhe ifihliwe inkosi emuhle isibusise ngoba lithi iBhayibheli bazalwane asibukeni indebo yethu ezulwini inkosi emuhle isibusise singabuki yasemhlabeni kwangathi Abraham wabana lokukatelwa kokuthi yami indebo ikhona inkosi emuhle isibusise uNkulunkulu lokhulumile ngeke akhulume manga inkosi emuhle isikelele la noma sekendile emsana uthi Sara athi kuAbraham ngobe kunesisebenzi la bewungeke yini usikele kuze kutholakale umntwana kwangathi Abraham wabuka inyama yakhe wayibona seyilenga wasi kwangathi lo mfana ukhuluma iqiniso lithi iBhayibheli walala naHagari kwavela Ishmael kodwa noma kunjalo ngobe inhloso noma iplan yaNkulunkulu beyingase ukuthi Abraham athole umntwana naHagari kodwa inhloso yaNkulunkulu beyekuthi Abraham athole umntwana naSara asizange sivele sive namuhla lesibhalwe eBhayibhelini inkosi emuhle isibusise kodwa kwavela abantu abatalwe nguSara na Abraham inkosi emuhle isibusise naku lengifuna ukuletha ngakathandaza ngabe umuntu lomusha uvela njani phambi kwaNkulunkulu ngobe uNkulunkulu uyabathanza abantu labahamba phambi kwakhe banganakali inkosi emuhle isibusise uNkulunkulu concerned kakhulu ngebantu labahamba phambi kwakhe banganakali uthi kuAbraham nakakhuluma naye Abraham utawukhula usinase umzala utawufa kufa kokuthula inkosi emuhle isibusise angakhuluma uNkulunkulu kunoma ngangibani lamagama kodwa ukhuluma lamagama tukwenqeku lehamba phambi kwakhe ingenakala inkosi emuhle isibusise uze uthi uNkulunkulu lo ulungile ngoba uyakholwa kuNkulunkulu uNkulunkulu bazalwane uyabathanza abantu labahamba kuye phambi kwakhe banganakala wahamba Enoki phambi kwaNkulunkulu anganakala inkosi emuhle isibusise uNkulunkulu wabona inhlitiyo yakhe wabona kuhamba kwakhe waze wathi kuEnoki ngendlela kufa kubhlungu ngakhona anginakuvumela kufa kufike kuwe kodwa wena ngitakuthatha kufa kungakafikanga kuwe bese ngiyakufihla inkosi emuhle isibusise ngitothi mina ekuseni namuhla uvela njani phambi kwaNkulunkulu sewuhlabelelile libandla liyakwakho uyahlabela fakazile libandla liyakwakho uyafakaza nebatali bayakwakho ukuthi uyaye esontweni kodwa uvela njani phambi kwaNkulunkulu ngabe mhlawumbe kuNkulunkulu na uvela kuyo yakhona ukubuka na inkosi emuhle isibusise ngobe umuntu bazalwane lekahamba kahle kuNkulunkulu uyazi ukuthi tonke izinto zenteka ngeplan yaNkulunkulu noma emhlabeni bangakhuluma lokuningi kodwa wena usitele ngihamba naye akalahlane endleleni inkosi emuhle isibusise lele ngihamba naye ngeke azangijabhise athi umhlabeleli kuze kube manje angazange sangijabhise endleleni inkosi emuhle isibusise uvela njani phambi kwaNkulunkulu yebo attendile inkonzo ukhona uma kuthiwa kunebantu labasha ukhona but uvela njani kuNkulunkulu na umbutho lemnawo nje namhlemini uthi indlela levela ngayo kubafundisi kanye futhi nasebandleni ngiyo yini lendlela levela ngayo kuNkulunkulu na uma kungasiyo lendlela ukhona Jesu langakulamlela nanamuhla akulethe endleleni asilohlabelelako laba labahamba kulendlela abaduki inkosi emuhle isibusise noma ngabe mhlambe emehlo abangaboni bababamba ngelidondolo kodwa abaduki kulendlela
as long umile kule ndlela, le ndlela ilahlana, le ndlela ekuthatha la yokubeka la kuyiwa khona, inkosi emuhle isibusise. Kodwa singakathandazi uvela njani phambi kwaNkulunkulu na. Ngoba usiyena hamba phambi kwami ungenakala. Ukhuluma lamagama kaAbraham, unemapleni lamahle ngaAbraham. Khuluma lamagama ngaAbraham, kunento lekayibonile ngaAbraham. Kodwa uthi qhubeka Abraham, hamba phambi kwami ungenakala. Kwangathi bengawundlulisa lo mlayekelo nasebandleni kokuthi libandla lihambe phambi kwaNkulunkulu lingenakala. Lihambe lesinesikhathi bazalwane sinefuna kuvela tukwebantu lesiphila nabo kwangathi sikahle. Kodwa uNkulunkulu abayibona inhliziyo ukuthi inhliziyo ayisikahle. Kwangathi kuhle uthi sivele kubantu lesiphila nabo basibone kwangathi asikahle, kodwa uNkulunkulu nasifika kuye sivele sibantu labakahle. Uvela njani phambi kwaNkulunkulu? Umile uyafakaza, umuhle uNkulunkulu uyayisithi impilo yakho. But wena na umile phambi kwakhe njengalesikhathi umesibukweni sakho, uvela njani phambi kwaNkulunkulu na? Inkosi emuhle isibusise. Ngiyacela bayemethe isikhosazela. uJesu kuphela. Thandaza kuye. Jesu kuphela. Kuche. Uvela njani phambi kwaNkulunkulu? Kunalapho umsekeliso wengwe. Uthi lo msekeliso ingwe izebe ngale ndlela lengakhona. Kunale yafike yavela khona. Uma bayakha bathi bayakha bayifake emabala lithi bekulabo make lebe bahlakula kwathiwa hambe yovela lapha kulabo make lithi basavela bathi yayile sona zihle nethi lamabala lawa akasikahle. Yajika ingwe yabuyela kumnikati wafika wathi bathi lamabala lawa akasikahle. Lithi wawantshintsha lamabala lomdali yaphinda yabuyela futhi lengwe yabuyela yayovela kulabo make bathi uma ilesibane lesi sihle kunalesana. Hayi Nkosi yami ngathi ngaze ngisithathe ngifike naso ekhaya. Lithi yabuyela kumdali wafika wathi umdali konke sekuright sewungahamba manje. Uvela njalo lapha kwaNkulunkulu. Kungenteka siyakubona ukuthi phambi kwaNkulunkulu uhamba ngemandla but kuNkulunkulu awubonakali ngoba ngenxa yokuthi into lotendako atikuveti kahle phambi kwaNkulunkulu. Uma khona lathi Nkosi angiveli kahle. Kunento bazale ngiyathiko. Uma ufunda iBhayibheli encwadini yetaka lithi umoya wemuntu usibani saNkulunkulu. Ufunde verse 27, Taka 20 verse 27. Lithi umoya wemuntu usibani saNkulunkulu ukhanyisa konke lokubi nalokujulile. Ngithanda lo lokujulile ngoba lokujulile kulele singaboni lo lokujulile kuloku wena lokwathiwa kwowethwane but uma ukwadi lokho ngikufethe uthi Nkosi angisikahle ngifuna ukuhamba kumsulo phambi kwakho. Buye ngithandaze nawe. Phela
Thandaza Jesu kuphela Phambi kwaNkulunkulu ngeke uye nemngane wakho, phambi kwaNkulunkulu ngeke uye nemzala wakho, phambi kwaNkulunkulu ngeke uye nemntwana wakho, phambi kwaNkulunkulu utatiyela wendvana. Ungabanjwa ukuthi umngane utawuthini. Uva ukuthi enhlitweni yakho akuhambi kahle. Thatha nje lesitwephu uthi lutha. Uye kuNkulunkulu uthi Nkosi angiveli kahle kuwe. Ngoba lokho sekujuleni kwakho yakwati wena. Mina ngingakuboni kodwa wena ekujuleni kwakho uyakwati wena. Sikosi lokhu ngikholongena ngingaveli kahle kuwe. Cela ukuthi akuwe sivale emehlo ngiyathandaza. Uma khona athi lutha ethela ngibe sengiyathandaza. Siphakamsatanda ngitsena ngisiphakamsatanda Jemsina tibe kwabentanga tiyaphakama. Asidlala sikhona khona siphambi kwenkosi. Sivale emehlo. Cela ubukele inhliziyo yakho ukuthi uhamba kahle emphambi kwaNkulunkulu. Umsulwa emphambi kwaNkulunkulu. Sisavale emehlo uma ufa ukuthi lokho engihamba ngako phambi kwaNkulunkulu akusemsulwa. Ube sokuthi khwesheliyani udala ephambili ngiyathandaza. Ngiyabonga makhe. Ngiyabonga nsizwa. Mayiqinise inhloko yakho. Lisifela uNkulunkulu intolo lapho labasinabakhulunya noma bayalwa baqinisele inhloko tawo batawufohlodwa. Sebakhona Nkosi. Awasali ngephutha yini. Utawubuya Jesu bazalwane. Mbhalo waHezekiya uthi uma indvodza bona impi. Isayibona lempi ingayimemeteli lempi esiveni. Lithi ingatsha labantu nababulawa itawuphela kuleyo ndvodza. Lengatsha labantu itawuthola kule ndvodza kodwa sile ndvodza uma itasayibona lempi ibe seyiyamemeta ithi kunempi letako balekani siphe sami bonke labantu labo ingathi yabo ngeke ibutwe kubo. Ngenxa ukuthi balivile livi. Ngendeka uhleli phansi uyayiva lento but uthi ngeke ngiyazihlaza alikho hlazo kuNkulunkulu. Siyabonga baba wethu longcwele. Siyabonga baba wethu lonemandla wonke. Siyabonga wena baba lokhuluma uhlethe ezulwini lakho lesithathu. Loqashile baba ethi ngekukho Nkosi esemhlabeni. Tato khuluma baba imfihlakalo baba levela kuwe. Ngiyathandaza egameni lika Jesu. Baba wethu lonemandla onke naba Nkosi labavumile. Baba wethu lonemandla bethe kuwe Nkosi. Bayatibona baba ekhamba kwabo ukuthi abasimsulwa. Baba wethu phambi kwakho ngongcwele kaNkulunkulu uyawubathwala Nkosi. Baba wethu lonemandla onke thina baba sibona tandla kodwa wena bona phakathi labo ngoba wena luthi uBhayibheli ubone kujuleni kwenhlitiyo kuthi noma ngabe impi noma ngabe inhle kodwa wena uNkulunkulu uhlele ezulwini lakho uyabona ekujuleni. Ngiyathandaza ngegameni lika Jesu ngiyabathatha baba ngibaletha kuwe nguwe baba umsophululi wetingikade abantu labaphupha emhlabeni nguwe baba umsophululi webantu baba labadukile. Ngiyathandaza mongcwele kaNkulunkulu nenceku yakho baba lophafumule ngayo mongcwele ithathe baba uyifihle baba emfanweni wemathwala la Nkosi wafihla Moses khona lelinye langa wathi ngeke mvume ukuthi ungibone ngoba ungabona mina utawufa. Ifihle babe ukuze babe ikhiphe babe ifihlakalo takho letivela kuwe siyale khona babe lizwi lakho lingemandla Nkosi lisanele baba wethu lonemandla. Sibonga babe ukuthi nasemini liyafakazela ukuthi alehli
lehlele emhlabeni ijike laphatha. Siyavuma Nkosi, uthi Nkosi silungisise ukuze babe sihambe phambi kwakho simsulwa. Egameni lika Jesu, uyinkosi uyaphila uyabusa. Manje kuze bephakathe. Amen. Cela usibeke babeke intandla egameni lika Jesu.